Insung Maicham November tarik khat atupi GINGTU te BAWL ding khatna ko chungthokin pakona changtel tita bungtum changiet pathian GINGTU te chun na se pha chu sema pilwang diu hi ti hi thuginum tak hi Ziktu chu hang san taka gen dingin kadoi le hi zithil te chu mihing te adingin aphan apachu mama hi itugin un GINGTU te na sep ting again masak pen chu ko chuma panlak hi hi ko chum chu Krista taksa hi zikin abak te laka ipan ngei dingu hi kitagaw mi sak zika zalen zolo kingaya ko chum akipat kilak chum mai ti te hi GINGTU te chun BAWL ding hilo hi ko chum zai nga koma chi hi abit pena ko chum doi khoplo a khialam tianga chi te hi atoi khil in apang sekwe alpa zanan sacrament le baptisma sacrament te hi Chris in apudo hi ziak te thagaulam malzol na idon na ku poimo tak hi ziak te hin ivo pau in gun tak mangin ingai lul dingu hi itugin un thil zek dang ati te hi dan le thu piak le ikikai hoina teu hi a hi GINGTU te chun zi idanu le thu piak teu ko chum a ikikai hoina teu hi za in ingai poimo dingu a hi isep ding dang poimo tak chu idan zop hi a hi zit hin mosi lekhabu panga te pe pilau in Bible ziltil na pumpi a hup hi lalpa dan chu aphabukim hinna asiam paseki ti a hi mani doi dan le nop sak dan kula ummai ding hi puwa pathian dan zop hi ingai poimo dingu a hi chun pau chap hi pathian to ikipol naw a hi mal som na thamon na ichan na dingu lampi poimo tak a hi pau chap hi tha tham lo a tai matak in pau chap jing dingu a hi